Pozdrav svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje profesorica Astrid Krmpotić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Profesorica Krmpotić je voditeljica nekoliko znanstvenih projekata koji se bave proučavanjem imunološkog odgovora nakon virusnih infekcija, te će nam danas odgovoriti na pitanja vezana za protutijela te njihovu ulogu u borbi protiv COVID-19. Pozdrav profesorice. Pozdrav Inga, pozdrav svima. Prvo pitanje, što su protutijela? Pa protutijela, koja vrlo često zovemo imunoglobulini, su proteini koje proizvode stanice B limfocitne loze i koje vežu antigene, i to sa visokim stupnjem specifičnosti i afiniteta. Inače, antigeni su tvari koje mogu potaknuti specifični imunni odgovor, pa tako i protutijela, s tim da zapravo protutijela prepoznaje jedan njihov manji segment koji se naziva antigenska determinanta ili epitop. Protutijela, pretpostavljam da to već sad svi znaju, imaju imaju strukturu koja nalikuje na oblik slova Y. Građana su simetrično od 4 polipeptidna lanca, 2 identična teška i 2 identična laka lanca. Pri tom ovi lanci i laki i teški imaju svoju konstantnu regiju i varijabilnu regiju. Ta varijabilna regija nalazi se na vrhu tih krakova strukture u obliku slova Y i oblikuje vezno mjesto za antigen i određuje specifičnost protutijela. S druge strane, protutijela se mogu razlikovati, odnosno razlikuju se i po svojim teškim lancima, što određuje, znači sada u grubo one razrede protutijela, znači znamo da imamo imunoglobuline G, M, D, E i A, i sa tim je vezana izvršna uloga pojedinih razreda protutijela. Inače, protutijela možemo naći u krvi, možemo ih naći u sekretima sluznica i u međustaničnoj tkivnoj tekućini. Drugo pitanje, kako nas protutijela štite od virusa? Pa kao što znate, stečeni, odnosno specifični imunni odgovor, postoje ga dvije vrste. To je humoralna imunost i stanična imunost. Protutijela pripadaju u humoralnu imunost. Možemo reći da su zapravo to izvršne komponente humoralne imunosti, a generalno rečeno humoralna imunost zapravo štiti nas protiv izvanstaničnih mikroorganizama, pa tako protutijela kad se vežu na antigene potiču čitav niz različitih, odnosno aktiviraju čitav niz različitih mehanizama borbe. Kada govorimo o kontekstu borbe protiv virusa, protutijela su važna na način da one mogu neutralizirati virus, odnosno mogu se vezati na virus kada on još nije ušao u stanicu ili kada je, da tako kažemo, između dvije stanice, i što znači zapravo da oni mogu spriječiti njegovo vezivanje na receptor na stanici i uopće ulazak u stanicu. Znači oni teoretski mogu uopće spriječiti samu infekciju. Inače, pojedini razredi protutijela mogu opet također potaknuti fagocitozu ili pokrenuti onaj klasični put aktivacije komplementa ili staničnu citotoksičnost koja je ovisna o protutijelima. Inače, sad kako zapravo započinje humoralni imunni odgovor? Tako da receptor na površini naivnog B limfocita, koji je zapravo također imunoglobulin membranski vezan, se veže, prepozna svoj specifični antigen, koji recimo u slučaju koliko je to proteinski antigen, onda je su potrebni još i dodatni signali od pomoćničkih ovih CD4 limfocita T, nakon čega stanice počinju proliferirati, diferencirati se, zapravo jedan složeni proces koji u konačnici rezultira nastankom plazma stanica koje luče velike količine specifičnih protutijela, znači za one specifičnih za onaj početni antigen, ali s druge strane nastaju memorijski limfociti B koji su bitni pri svakom sljedećem susretu sa istim antigenom, jer mogu zapravo puno brže i puno snažnije reagirati pri tom sekundarnom i svakom sljedećem kontaktu sa antigenom nego što je to bio slučaj kod prvoga kontakta. Treće pitanje, nastaju li protutijela nakon infekcije SARS-CoV-2 virusom? Naravno, nakon infekcije sa SARS-CoV-2 virusom induciraju se protutijela. Ta protutijela su specifična za različite proteine samoga ovoga virusa, međutim možda su najviše proučavani i najvažniji oni koji su specifični za protein S, ali također visoko su prisutni i protutijela specifična za nukleokapsidni protein N. Zašto su posebno važna ova na S protein? Zato što se pretpostavlja da oni su zapravo najvažnije u neutralizaciji virusa, jer kao što znate na tom S proteinu, koji je znači protein šiljka ovoga virusa, nalazi se u njegovom S1 regiji, nalazi se receptor binding domena, znači RBD domena
protutijela preko koje se virus veže, sa kojom se virus veže na svoj AC2 receptor na stanici. S druge strane, međutim, i protutijela koja možda nisu specifična za RBD mogu ometati vezanje virusa na stanicu bilo sterički, bilo uzrokujući konformacijske promjene mogu također onemogućavati ili smanjivati tu interakciju RBD domene i AC2. Međutim, važna su i protutijela koja nastaju na S2 domenu, jer to je onaj dio sa kojim se virus svojom površinom fuzionira na površinu same stanice, pa je također to opet važno za njegov ulazak u stanicu. Inače, postoji vrlo velik broj studija i radova objavljenih vezano uz humoralni odgovor, odnosno protutijela koja nastaju po infekciji sa SARS-CoV-2. Naravno da te studije imaju različite dizajne, pa se možda 100% i ne slažu u svim svojim rezultatima, ali možemo reći da vrlo velika većina tih studija pokazuje da što je osoba bila teže bolesna, generirala je višu razinu virus specifičnih protutijela. Također i aviditet tih protutijela, aviditet je zapravo jakost veze između protutijela i njegovog antigena, posebno dokazano kod imunoglobulina G, bila je veća što je osoba bila teže bolesna. Inače, međutim, pokazane su velike individualne razlike između bolesnika, međutim, možemo ipak reći neke generalne karakteristike tog odgovora općenito. Znači, recimo, protutijela M, koja se obično javljaju prva, tako je to u većini studija i ovdje bilo zabilježeno, javili su se nakon par dana nakon pojave simptoma, zatim nakon 2 do 3 tjedna je bio vrhunac, znači imali su najvišu razinu, nakon toga su opadala i nakon recimo 4 tjedna su bile na vrlo niskim razinama jer se nisu mogle detektirati. Posebno je meni bila interesantna studija objavljena u veljači u Science-u koja je vrlo opsežno pratila veći broj komponenata imunog odgovora kod osoba koje su preboljele COVID-19 do 8 mjeseci nakon preboljenja, pa je tako pokazano da su se imunoglobulini G specifični za S, RBD pa i N javljali oko 10. dana, zatim pik, znači najveća razina im je bila nakon 21 do 28 dana, međutim oni su se zadržali jako dugo do 8. mjeseca, mada im je razina lagano padala. Pri tome je, sukladno i brojnim drugim studijama, mjesec dana nakon pojave simptoma su se ovi imunoglobulini našli kod 98% bolesnika, a nakon 8 mjeseci kod 90% bolesnika, znači još uvijek kod vrlo visokog broja oboljelih. Također, praćen je titar neutralizacijskih protutijela koji je slijedio zapravo kinetiku isto ovih specifičnih IgG protutijela na SIN. Znači, nakon 8 mjeseci oni su također, taj titar neutralizacijskih protutijela bio još uvijek prisutan kod 90% osoba koje su preboljele COVID. Ono što ne smijemo zaboraviti su imunoglobulini A, jer su oni važni za imunost sluznica, a znamo da ovaj virus ulazi u organizam preko sluznice respiratornog trakta. U ovoj studiji nađeno je kod velike većine ispitanika imunoglobulini A specifični za S, nađeni su u serumu i 8 mjeseci nakon prve pojave simptoma. Jedna druga studija pratila je baš posebno imunoglobuline A, pratila ih je zajedno sa IgM-om i IgG-om i u serumu i u bronhoalveolarnom lavatu i u slini i našla je da onim prvim ranim fazama po pojavi infekcije se IgA javlja čak ranije od IgG, kažem po toj studiji objavljenoj u Science Translational Medicine. I također smatraju da je bila vrlo velika uloga ovih protutijela i u neutralizaciji samoga virusa, ali je njihova razina nakon 4 tjedna padala. Ono što ne smijemo zaboraviti su memorijski limfociti B. Oni su bili nađeni u većini studija kod osoba praktički svih koji su preboljeli COVID, a u ovoj studiji koju sam već navela iz Science-a, nađeno je da njihov broj memorijskih limfocita B, pogotovo onih koji su specifični za S izotipa IgG, da im se broj povećavao od 1. do 8. mjeseca nakon pojave simptoma, znači po preboljenju bolesti, što je važno pri svakom sljedećem kontaktu sa ovim virusom. 4. pitanje. Nastaju li protutijela nakon cijepljenja? Protutijela nastaju i nakon cijepljenja i
sad je sve veći broj radova, budući je cijepljenje zapravo tek nedavno i započelo, koji to pokazuju i dokazuju. Recimo, studija objavljena u Nature-u koja je pratila pacijente koji su dobili drugu dozu mRNA cjepiva nekoliko tjedana, znači nakon te druge doze, pokazala je vrlo visoku razinu titra protutijela specifičnih za S protein, RBD i IgG i IgM razreda. Također, razina titra neutralizacijskih protutijela bila je praktički komparabilna sa titrom istih ovih protutijela kod osoba koje su preboljele COVID, a isto tako i broj specifičnih memorijskih limfocita B. Druga studija u Nature Medicine koja je pratila nakon jedne doze imunni odgovor, nakon jedne doze adenovirusnog vektorskog cjepiva, imunni odgovor kod cijepljenih osoba, otkrila je također visoke razine IgM i IgA, a također IgG, također negdje, oni su to pratili 8 tjedana nakon cijepljenja, da je od 28. do 56. dana došlo i do porasta aviditeta IgG specifičnih protutijela, što je znači zapravo jako dobro za cijepljenje. 5. pitanje. Postoje li razlike između protutijela nastalih nakon infekcije i protutijela nastalih nakon cijepljenja? Pa možemo reći da razlike ovako postoje, pa sad ću ja reći, odnosno u čem se zapravo postoji ta razlika. Kao prvo, cjepiva su tako formulirana, ona koja su trenutno odobrena i koja se koriste u EU, da se zapravo osoba koja je cijepljena imunizira isključivo na protein S. Samim tim logično da ćemo kod cijepljenih osoba znači isključivo protutijela na S ili RBD ili neki drugi epitop iz područja S proteina, ali ne možemo naći protutijela na niti koji drugi virusni protein, jer jednostavno cijepljenjem on nije unesen u osobu koja je cijepljena. Drugo, treba gledati put kojim se aplicira cjepivo. Jer kao što znamo, kada osoba se prirodno inficira sa SARS-CoV-2, tada virus ulazi putem sluznice respiratornog trakta, a što je važno jer se sa tim direktno odmah potiče i imunitet na mjestu ulaska, znači jedna humoralna imunost same sluznice. Ona je prvenstveno posredovana sekrecijskim IgA koji se sada ovdje luče, a što je važno jer će na taj način ona onemogućiti teoretski sljedeći put pri sljedećem dodiru, sljedećem kontaktu sa samim virusom, da on možda uopće i inficira takvu osobu koja je prirodno bila inficirana i preboljela COVID. Kod cijepljenja cjepivo se aplicira intramuskularno, znači izaziva se jako dobar sistemski odgovor, kao što sam malo prije i rekla, ali je pitanje koliko će biti dobar taj odgovor i koliko je on stvarno snažan na mjestu prirodnog ulaska virusa u organizam, znači u sluznici respiratornog trakta, odnosno da je on dovoljno dobar da spriječi pri susretu sa virusom zaista i samu infekciju, a ne samo bolest. Ono što također moramo uzeti u obzir je postojanje sve većeg broja virusnih varijanti, odnosno mutacije koje nastaju, pogotovo one koje nastaju u području spike proteina, pa neke studije pokazuju da već kod ovih novo nastalih varijanti je neutralizacijska aktivnost prema njima protutijela induciranih sa cijepljenjem nešto slabija. Međutim, budući mi još ne znamo niti koliko će trebati imunost s preboljenjem bolesti, a niti cijepljenjem, postoji nekakva realna mogućnost da će biti potrebno docjepljivanje, da će se onda cjepiva morati zapravo i mijenjati sukladno tim mutacijama koje kod novonastalih varijanti su se desile. 6. pitanje. Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnjih od infekcije ovim virusom? Pa cijepljenje je ne samo najbolji, nego praktički i jedini način kako zaštititi sebe i ljude oko sebe i zapravo cijepljenje ovoga časa nema alternative i to je jedini način da zaustavimo pandemiju. Poštovana profesorice, hvala vam na odgovorima i lijepi pozdrav. Hvala vama. Bog.